Profi. Dwi'n gweithio croeso wpla22.91. Gollon ni 12 munud o raglen ddoe oherwydd dath y wifren hon allan o'r meicroffon. Felly rydw i, Bobs, hello? Yes. Fi wedi bod yn wael, fi o gath. Mae newydd fita am y tro cyntaf amser. So, mae'n cysgu nawr, felly dyma gyfle i mi ddathlu. Mae Cymru wedi colli pob hunaniaeth ar ôl y bleidlais. Mae'r awdur aflwyddiannus T. Lloyd Lewis, yn treulio ei amser yn aros am ryfel niwclear a diwedd y byd, ond mae cyfuniad o gomed lachar a damwen ffordd ddifrifol ar fin ei achub, ei fywyd, yn ogystal â'r iaith Gymraeg. Cymru 2026 yw hwnna. Cymru 2066, mae Mair y Forwyn Olaf wedi tyfu fyny mewn cwlt o dan arweinyddiaeth Milain y Tad, ond gyda dydd y farn ar y gorwel, rhaid iddi weithredu ar haster mwyn osgoi ymuno a'i theulu ar ei siwrne olaf. Croeso i'r dyfodol. Mae Llwyd Owen yn awdur cyfieithydd a ffodgrefftiwr. Dyma ei ddegfed nofel. Sa i wedi darllen un ohonyn nhw, ond dwi'n mynd i ddarllen hwn. Dal heb orffen carafanio, ond yn ystod fy ngwyliau ledled Cymru, treiliais i amser yn mwynhau'r sylwebaeth ar fy hunaniaeth. Ond does gen i ddim carafan, ond IKEA. Classic. Brilliant. Fyddan nhw ddim yn mynd i IKEA heddiw, yn amlwg mae'r plant ganddyn nhw. Fyddai dadi ddim yn gwneud hynny i'r plant, nac i'w gyd gwsmeriaid, na'r staff. Nac iddo fo'i hun a mami, ac mae'r maes parcio yn rhwydyn i'r garafan. A working class hero is something to be. Gwych. Efallai mae gweddillion yr ofn hwnnw a wnaeth iddo gyfieithu'n llawrydd, fel Fulbart yn ei amser sbar ar ôl gadael coleg a dechrau gweithio, mwyn gallu prynu carafan, a galluogi i blant i gerdded mor dalog a neb arall o blant bach dosbarth canol Cymraeg y maes carafanau. Refersio. So, da ni'n mynd i orffen hwnna, a wedyn na i ddarllen hwnna, a gewch chi adolygiad erbyn diwedd y mis. Os credwch chi hwnna, fe gredwch chi unrhyw beth. Hello! Hello, you! I say, hello! Wait! Harvey, hello! Wake up! Defra, wake up! Wake up, Harvey! Harvey Bleddyn, na, cysga, ac edrych i mewn, i fy llygaid, sydd ar gau. Ie, wir. Wel, so mae rai fi ddewis CDs nawr i chwarae i chi. CDs dydw i ddim wedi gwrando arnyn nhw o'r blaen, so dwi'n dewis un o fyna. Hwna yw hwnna, dwi ddim wedi edrych yno eto. Dwi'n dewis un arall fyna. A dwi'n dewis rhai o'r silff arall, heb edrych. O na, mae'r bwrdd yn y ffordd, ond mae'n dod allan nawr. Hwna yw hwnna. So dwi'n mynd i dewis un o'r silff arall os allai gael e mas. Sgwni os mae David Gray fi ddim, a na tia, faint, 70 neu 80 o CDs, bys hwnna'n ddoniol sydd David Gray yn ymddangos eto, sef wedi edrych arnyn nhw eto, dwi'n mynd i roi nhw draw fyna, fel bod fi ddim yn gweld beth ydyn nhw. Diolch yn fawr, oedd hwnna'n straen. A dyna'r survival kit. Dyma fy nghit goroesi. Be glywes i bore yma? Glywes i Salm 105 bore yma, so dwi'n mynd i addasu hwn yn gyflym, gadewch ni weld.
os ydy rhifau yn y llyfr yn cyfateb i'r salmau, rhifau'r salmau, gadewch i fi weld, cool down, Huw. 105, y Duw sy'n cadw i ddewid. Diolchwch i'r arglwydd. Arweddi ac ar gân. Hysbyswch ei weithredoedd, a moli ei enw glân. A ddolwch ef, a chofiwch holl ryfeddodau ei ras. Chwi blant ei ffefryn, Jacob, ac Abraham ei was. Ef yw ein Duw, yr arglwydd. Mae'n barnu yr byd heb gam. Mae'n cofio ei gyfamod. Ei lw i Abraham, i Isaac ac i Jacob, a'i eiriau sy'n ddilith, i chwi y rhof wlad Canaan yn etifeddiaeth. Byth. Pan nad oedd cenedl Israel, ond bechan ac ar daith, o wlad i wlad ni chafodd neb ei darostwng chwaith. Cerydodd ef frenhinoedd a'i siarsio, peidiwch chwi a chyffwrdd am heneiniog, nac am proffwydi i. Paid a gor threiglo, Bobse. Cyn anfon newyn, trefnu yw bwydo hwy a wnaeth, pan yrodd ei brawd Joseph, o'i blaen i'r aifft yn gaeth, fe roed ei draed mewn cyffion, a'i wddw mewn cadwyn gref, nes profodd gair yr arglwydd, mae gwir ei eiriau ef. Rhagor? Oes. Wow. Mae llwyth. Nes i wrando ar adnodau 1 i 11 bore yma, ar ddarlleniad Medi yr Ail. Mae'n fis Medi yn barod. Dwi'n mynd i roi hwnna i gân, dwi'n meddwl, i alaw. Un arall o fy prosiectiau. Felly, gadewch ni weld, gawswch chi hwnna ddoe. Dyma fy nghaneuon newydd. Hyd yn hyn, rydw i wedi sgwennu teitl can a 2 linell ohoni gwrando ar y Triffids, dyna gân. Wynebu'r don dechnolegol ddrygionus nôl yn 1934 neu 5 ar wastadur Oklahoma, a dyna ni nawr, 2022, bron yn yr un sefyllfa. Paid siarad yn hirt, ffolineb yw hwn, mae'r ddau fyd yn hollol wahanol. Natur oedd un, gyda ffinsiaid mawr o drachwant, nid drygioni. Nawr mae hwn yn cyfeirio at hwn, gwrandwch yn ofalus. Dyma album hwnna, sef, beth yw enw e? The Dust Bowl Ballads. So ni wedi gorffen hwnna eto. So dyma Woody Guthrie a fan hyn. Mae'n ddiddorol iawn. Mae'r professor ar athro yn y coleg yn Texas, athro hanesyddol, mae e'n dweud, dwi'n wedi darllen ei gyd, wrth gwrs, ond mae e'n sôn am y stormydd oedd yn y 20au a'r 30au yn y gwastatur Oklahoma, Kansas a Texas. The plains wheat area became the hard-grain wheat center for the world. Introduction of the tractor followed the war made it possible for a farmer to cultivate thousands of acres instead of hundreds, and additional mechanization of the 1920s with a large harvesting machinery displaced most of the migratory force that followed the wheat harvest. The speed of harvesting made it possible to farm more land. With these developments, it was no longer necessary for the farmer to live on the farm. He could live in town year-round and go to the farm only to plough, plant and harvest. These suitcase farmers were generally interested only in the cash crop and the money that it produced. They felt no responsibility for the soil and made limited provisions to curb wind erosion, even when confronted with the obvious problem.
Even the farmer who lived on the land forgot the earlier droughts, winds and dust storms, for from 1914 to 1930 the plains enjoyed above average rainfall. Bumper crops in the mid-1920s brought even greater prosperity, and more land was plowed, often land that under no circumstance should have been broken. Even often land that under no circumstance should have been broken. The stage was set for the drama of the 1930s. Drought hit the centre of the southern Great Plains in 1930. Gadewch ni glywed y gan nas chwaraewyd ddoe. Dyma Woody Guthrie. Never come back again. Dyma Woody Guthrie a chan o'r enw I Ain't Got No Home. I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. My brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that 1,000,000 feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares, and always I was poor. My crops I lay into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor, and I ain't got no home in this world anymore. Now as I look around, it's mighty plain to see this world is such a great and a funny place to be. Oh, the gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world anymore. Rydych chi'n gwrando ar wpla Bowbi Hawk 2 Baby 22.91 a nawr o'r CD yn hollol ar hap llwyd o end. Dyma ni, Joe Satriani, gwasgu'r botwm ar hap, track 6. Sgwn i sut bydd hi'n swnio. Enw hon, champagne. Cerrig Malice.
Rydych chi'n gwrando ar wpla22.91. Okay. Beth yw fy argraffu o'r gan yna? Diddorol. Digon o ddynoliaeth ynddo fe, oherwydd y gitar llithredig, Slade. Ond, wel, na. O'n i'n meddwl bod e'n well nag o'n i'n mynd i feddwl. Ges i hwnna o'r siop Elusen. A petawn i, mae rhaid fi gyfadde, petawn i wedi darllen y teitlau, Devil's Slide, Flavour Crystal, Borg Sex, Until We Say Goodbye, Attack. Trac 6 glwys ni, Champagne, efo gofynod ar ei ole. Gofynod yw marc cwestiwn. Pawb i ddweud gofynod. The clouds race across the sky. The Power Cosmic 2000 Part 1, The Power Cosmic 2000 Part 2, Slow and Easy, and an olaf, y gan deitl. Engines of Creation. Roeddwn ni, trawn ni'n gwarchod fy nghath lawr grisiau, fyddai'n checo fe arno fe mewn munud, os di wedi deffro ar ôl y sŵn na, dwi'n ymddeheirio. Ond roeddwn ni'n gwrando lawr grisiau ar sianel YouTube Good News Broadcasting. Roedden nhw'n trafod y greadigaeth. A ffyr siomedig yr oeddwn ar y diffyg ehander yr adnoddau a'r cynnwys. Ond mae hwnna rhwng o fi a nhw. A dim byd i'w ddadlenni ar y tonfeddi cyhoeddus fan hyn. Beth sgwn i yw yr ail CD. Mae rhaid ni frysio, cos fydd Mrs P adre mewn munud a fydd rhaid i fi stopio darlledu. So, ewn ni'n at yr ail CD, dyma fe, beth yw e? O, waw! Fedrwch chi ddechrau, fedrwn ni ddim fod wedi trefnu hwnna. Dyma ail gyfle i Lindsay. Ddoi gawson ni track 3 ar random. Gadewch ni weld nawr, track 7 yw e. Ffwrdd â ni. Enw iawn. Holding light, visionary sight. There's been a change in plans. Going away, no, I cannot stay. I hope you understand. Okay, dwi'n mynd i stopio fe fyna. Mae'r ail dro yn ddiwrnod yn olynol. Dwi'n gwybod, mae bach yn rhy uchel. Dyna i ddiwedd sydd yn rhy frwdfrydig i gael y sŵn i fyny. Dwi'n rhy frwdfrydig fan hyn. Ydy'r wifren yn y meicroffon? Ydy. So, gyda'ch ni edrych ar y geiriau, falle wneud hwnna roi mwy o fwynhad i ni. Holy light visionary sight. There's been a change in plans. Going away, no, I cannot stay. I hope you'll understand. I won't be home tonight. I'll just slip out of sight. Lay down my visionary eyes, dancing on my castaway dreams. Keep yourself out of sight. Farewell to the wishes that died. Look for me in the morning light, dancing on my castaway dreams. Nanny, you've had it, mate. Dwi'n mynd ag e. Pam,
dwi ddim yn gallu dweud yn unswydd, ond gwylais i fideo arall ar fy WhatsApp bore yma, sef chwaer yn danfon stwff i fi oedd yn dweud i mi fod yn wyliadwrus. Wyliadwrus beth sydd ar tonfeddi gweladwy tywyll. Diolch, Lindsay. We'll check you out next time. O'n i'n hoffi dyma, waw, nawr hwn yn ffricio fi mas. Is i ar yng ngwyliau, right? Drychwch ar hwn. Boes bach o byd. Drychwch ar hwn. Mae hwn yn rhyfedd. Dyma Bright Eyes. Mae yna glawr lle, os da chi'n rhoi eich sôn am screens, ond mae hwn, dwi'n ddim yn ddigidol chwaith. Drychwch ar hwn. Right? Mae hwnna fel yna. Enw'r album yw Casadaga. Oh, dear. Right. Wel, chi'n cael yr argraff yn hyn. Gyda'ch ni drio... na ni. So, chi'n gweld hwnna. Waw. Nawr, mae hwn yn ddarlledu da. Wpla Bobby Hocdo. Fos ni'n mynd argymell gormod o amser yn pendroni dros hwn. Oherwydd, mae pethau gwaith digidol yn digwydd. Rhyfedd mod i newydd sôn am y fideo na. Ond dyma chi enghraifft o dechnoleg anatblygiedig yn creu, neu falle bod e'n ddatblygiedig. So hwnna fyna. Enw'r album, dwi jyst wedi pigo hwn lan oherwydd Bright Eyes, o'n i weld gennau record o'r iTunes o'r blaen, so ni'n mynd i wrando ar hwn. Dyma Bright Eyes o'r album Casadaga. Oh yeah, that's where you're going to find the center of energy, and they've got those in Arizona too. You know, I know that there's wonderful grounds that have vortexes that you might be interested in going to, and then go to Nevada, and then go to California, and then come south and go back through Arizona and go through Texas. You know what I'm saying? Getting rid of the old feelings of the old ways of thinking. And, you know, it's kind of like when people... Stop just for now, right? Dwi'n newydd gael cipol o gargeiriau. Mae hwn yn fyw am pap. Hello, Mare! Mae hafi nôl! Dwi'n just yn darlledu, ond dwi'n just eisiau dy gyfarchu. Be na, neu chwarae'r gan, a'r gan i'n... Oops, a days... Oh, hello! Hello, na ni. Eto. Casadaga. Oh yeah, that's where you're going to find the center of energy, and they've got those in Arizona too. You know, I know that there's wonderful grounds that have vortexes that you might be interested in going to, and then go to Nevada, and then go to California, and then come south and go back through Arizona and go through Texas. You know what I'm saying? Getting rid of the old feelings of the old ways of thinking. And, you know, it's kind of like when people do the tarot cards. Just because you get the death card doesn't mean death, dying. It means transformation. It means changing things around and starting something new. Because I was pulling in on a dog companion. Somehow I get... Right, hold on. Rydych chi'n gwrando ar Wpla. Mae hwn yn bonkers. Clairaudience. Kill or be killed. Dear. Corporate, dyma'r geiriau. Corporate or colonial, the movement is unstoppable. Like the body of a centerfold, it spreads to the counterculture copyright. Get your revolution at a lower price. Or make believe and throw the fight, play dead. It's exploding bags, aerosol cans, southbound. Hold on. Southbound what? Buses, Peter Pan, they left it up to us again. I thought you knew the drill. It's kill or be killed. Okay. Future markets, holy wars, been tried 10,000 times before. If you think that God is keeping score, hooray. For the freedom fighting simulcast, victory or defeat, victory.
The imminent and the aftermath draw another bloody bath to drain, like the polar ice caps centrifuge, or Allah, oh Jesus, please. First snowman built at the end of June. He slicks his hair for the interview. His 15-minute fame. Would you agree times have changed? So, Connor Oberst Bright Eyes. Mike Morgis plays bass. Nate Walcott plays the organ. M. Ward plays guitar. Dwi 'di clywed amdano fe. Janet Weiss plays the drums. Hello, Janet. Clark Biach, percussion. Z. Berg, voice. Rachel Yamagata, voice. Hassan Lemtouni, voice. Orchestra, arranged by Nate Walcott, who was playing the organ. Conducted by Susie Katayama. Recorded at Supernatural Sound, Portland, Oregon. Additional tracking at The Boat, Los Angeles. Capitol Studios, Los Angeles. Sa studio hwnna, dys gen I ddim un studio. A mae gan y boi ma, 4. Right, gadewch ni, mae'n bach. Here we go. Track 2, 4 winds. Your class, your chaste, your country, sect, your name or your tribe. There are people always dying, trying to keep them alive. There are bodies decomposing in containers tonight in an abandoned building where the squatters made a mural of a Mexican girl. With 15 cans of spray paint in a chemical swirl, she is standing in the ashes at the end of the world, 4 winds blowing through her hair. Boys bach, when great Satan is gone, the whore of Babylon, she just can't sustain the pressure where it's placed. She caves. The Bible is blind, mother. What's his name? Bright Eyes. The Torah is deaf, the Quran is mute. If you burned them all together, you'd get close to the truth, but still they are poring over Sanskrit under Ivy League moons, while shadows lengthen in the sun. Cast on a school of meditation built to soften the times and hold us at the center while the spiral unwinds. It's knocking over fences, crossing property lines, 4 winds cry until it comes. It's the sum of man slouching towards Bethlehem. Joni Mitchell wedi canu hwnna. Darn o farddoniaeth gan... A heart can just contain all of that empty space. It breaks, it breaks, it breaks. So I went back by rented Cadillac and company jet, like a newly orphaned refugee, retracing my steps all the way to Casadanga, to commune with the dead. They said you'd better look alive. Now it's off to old Dakota, where a genocide sleeps in the Black Hills, the Badlands, the Calust. East, I buried my ballast. I made my peace. Heard 4 winds leveling the pines. When great Satan is gone, the whore of Babylon, she just can't remain with all that outer space. Indeed, she breaks, she breaks, she caves, she caves. Wel, o ddifri calon, gallwn ni ddim fod wedi darllen 2 gan mor arwdd y cawal a dadleol. Track 6, soul singer in a session band. Swnio'n dda. Reit, gadewch ni wasgu'r botwm random I weld pa gan glwn ni ar ôl yr cyflwyniad yna. Track 10, beth yw enw hwnna? Gawn ni weld. No one would riot for less. Death may come invisible, or in a holy
wall of fire in the breast between the markers on some black 80 mile. From the madness of the governments to the vengeance of the sea. Well, everything is eclipsed by the shape of destiny. So love me now. Help is coming. You kiss my mind. Help is here. Little soldier, little insect. You know war, it has no heart. It will kill you in the sunshine, or happily in the dark. Or kindness is a card game, or a bent up cigarette in the trenches in the hard rain, with some bullet and a bat. He says, help me out. Help is coming. What could you do now? Help is here. See the sterile soil, poison sky, yellow water, fried scraps of life, bringing me tears. Okay, right. Be dwi wedi gwneud, dwi wedi tynnu'r cefn hwnna allan o'r plastig mwyn gweld os oedd hwnna yn dangos rhywbeth arall. A mi oedd e'n dangos lluniau, ond o'n i'n trio gweld pa flwyddyn oedd hwnna, a mae'r print mor fach. So, mi allan ni Google, I suppose, ond... Iawn, na i googlo. Iawn, oce, na i googlo. Dwi'n mynd i googlo pryd dath hwnna mas. So, dwi'n chwilio am hwnna fyna. Llygaid llachar, bright eyes. Llygaid llachar, casa, daga. Right. Gadewch ni ddarllen beth mae Wikipedia yn dweud am hwnna. Right, overview, hwnna, fyna, hold on, fan hyn, dwi'n trio defnyddio. Hei, dwi wedi llwyddo i wneud, hold on. Right, gadewch ni ddarllen am be mae o'n sôn. Oherwydd, right, na i ddarllen yn Gymraeg yn mwyn cael, pan ych chi'n edrych ar hwnna ar y we, gewch chi ddysgu sut i ddweud yn Gymraeg. Casa Daca yw'r 8th album studio gan Lygaid Llachar. Gafodd ei ryddhau yn Mhrydain ar Ebrill y 9fed 2007 ac yn yr Amerig ar Ebrill y 10fed. Recordiwyd tua 25 i 30 o ganeuon yn 2006 ac roedd 13 o'r rhain
a 13 ymddangosodd ar album terfynol. Enwyd yr album ar ôl y dref Casadaga yn Florida, sef cymuned o ddilynwyr ysbrydegaeth a chyfryngwyr. Zeeberg of the Like, Sarah Dupree a Stacey King of Isley. Dwi wedi clywed am Stacey King o Isley, yn nhw'n grŵp Cristnogol. Yn ogystal â artist unigol Rachel Yamataga, maen nhw gyd yn ymddangos ar yr album. Ath y sengl cyntaf 4 gwynt, gafodd hwnna ei ryddhau, bla bla bla, bla 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 bla. A roedd 5 o B-sides heb ymddangos ar yr album, ei'r sengl yna. Waw! Ath hon i rhif 4 yn y siartiau yn America. Boes bach. Gwerthodd 58,000 o gopïau yn yr wythnos gyntaf. Ond wedyn gwerthu 231,000 o unedau yn America. Bla 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 bla. Gafodd ei ethol yn rhif 12 Rolling Stones albums gorau 2007 ac ym Mhryden gyrraeddodd rhif 13 yn 2007. Enwodd Johnny Depp fel un o'r hoff bethau yn 2007 oedd yr album hwn. Dyma ni, the cover. The CD and LP versions of the album come with spectral decoder, which allows users to see the true cover art on the album. One particular segment of text located on the back of the case includes a phrase in Russian, meaning draw another bloody bath, a reference to the first track's lyrics. Another hidden phrase is in incorrect Greek, meaning the past presents the future, which is also the title of the album by Her Space Holiday, with whom Bright Eyes released a split single. Ac ar y clawr mae yna negeseuon. So, mewn ffordd, reit, popeth dwi'n ddrwgdybus iawn ac yn wyliadwrus iawn ohoni, nôl y fi nawr, at fi fy hunan, dyma fi. Helo! So, mae'n rhyfedd mod I wedi pigo hwn lan mewn siop elusennau trawn I ar fy... A mae'n rhyfeddach fydd mod I wedi dewis ar hap I chwarae fan hyn. So, dwi'n mynd I trio pitio hwnna mewn nawr, fel bod yr album yn gyfan eto, a symudwn ni ymlaen. Yn bersonol, well da fi Stephen Duffy, neu Imogen Heap, yn edrych ar rhain I gyd fan hyn. A dwi eisiau clywed rhywbeth mwy cynnes, ysbrydol. O'n i'n sylwi ddoe. Neu yn yr wythnosau gynt. Right. Nawn ni chwarae Sarah. Sarah yw'r antidote I Bright Eyes, wel, ar album yma. Oedd e'n swnio'n lyflu, yr album swnio'n lyflu, dwi'n siŵr bod e'n ddiddorol. Ond well da fi gymryd sylw o'r rhybydd. Well I fi gymryd sylw o'r rhybydd. Dyma random, rhif 4. Just dim clawr da fi. I Sarah Groves. O'r album. We just had a World War III here in our kitchen. We both thought the meanest things, and then we both said them. We shot at each other till we lost ammunition. This is how I know our love, and this is when I feel its power.
the absence of it. This is my darkest hour. Both of us are hunkered down, waiting for the truth. All the complicated wars, they end pretty simple. Here when the lights go out, we roll to the middle. All the complicated wars, they end pretty simple. Here when the lights go out. Right, dyna Sarah, a nawr, dyna Sarah Groves, neu Graves, be di enw i de? Sarah Groves, o'r album The Other Side of Something. Okay. A nawr ni'n mynd i ddewis can o'r album dwi wedi bod yn dangos i chi, sef Chaotic Resolve, gan Plum, un o fy ffefrynnau yn y ddegawd ddiwetha. Rydych chi'n gwrando ar Wpla Bobby Hook Do Baby, Random, Rhif 7. So ni be fydd hwnna. Bittersweet. Rhaid fi fynd efo fe. I've been carrying this solo luggage, and it's been really bugging me. So when you called to see me, I couldn't believe it, could it really be? You need to feel forgiveness, I need to feel resentment running down the drain. This bruising train I've carried is the pain that I am burying today. Now I can breathe, I feel grace rush over me, pours through my skin, left to it. Wel, mae hwnna'n anhygoel. Dwi'n mynd i rando hwnna wedyn. Dwi'n caru Plum. Mae Plum yn ffantastig. Anyway, dyma Two Door Cinema Club. Gafodd ei ddewis hefyd ar app. Oedd rhaid fi gael Plum a Sarah jyst i gyd bwyso hefyd. Drwchwch ar hwn. Oes, bach y byd. Robert Random hew. Dyma. Sgwn i pa gan fydd hwn. Tu fewn i hwnna. Mae hwnna. A dwi ddim yn hapus efo hwnna o gwbl. Dwi ddim yn hapus efo hwnna. Di hwnna'n Llundain? Na? Paris. Paris, ie. Swnio fel tsunami. A miloedd o bands Cymraeg o ganrif hon. I was wrong, I take it back, now can we get along? Pick up the slack, you know it all could be much easier. But I'm still traveling all the while. The people talk about the unsung shit, but they get stopped and who's to please the crowds. The swarming hordes of folk that watch on in sunglasses. So if I'm wrong again, I apologize. You can take your... Okay, enw'r gan hon yw You're Not Stubborn. So if I'm wrong again, I'll apologize. You can take your guess. I'll check out my eyes. It's
upcoming on thing. No. It's a common thing. Beth sydd fan hyn, right? Mae'r holl eiriau, mae'r o's I gyd wedi cael ei chwyddo, fel bod e bron yn amhosibl darllen rhain. OK. A o JP ddoi yn gwrando ar ryw fan, gyrraeddodd rhif 2 yn y siart yn 2014, ac am bod fi heb, dwi'n dyliwn I checo fe mas, ond oedden nhw'n swnio'n fel hwnna. Beth yw'r gair? Generic. Beth yw generic yn Gymraeg? Ai cyfred na? Cyfredol? Hey Liz, newn ni rand ar y gan a newn ni gael yr... I'll check out my eyes, it's a common thing. Newn ni rand ar gan arall, rwy'n gyfle arall iddyn nhw. Rwyf 9 yw eat that up, it's good for you. Falle bydd hon yn rhywbeth gwahanol. Mae gan bob band yn ôl JP 2 ochr. You would look a little better, don't you know, if you just wore less makeup. But it's hard to realize when you're sky high fighting off the spaceships. Generic yw tylwythol neu rhywogaethol. Dewch rhan, pidwch angytuno fo fi. Mae pob band Cymraeg sy'n ar Radio Cymru dan 5 mlwydd ar 20 yn swnio fel 2 Door Cinema Club. Ac ar y nodyn yna, hwyl fawr.